Gatonga rero twabwira ko reka turi mu Bufaransa tubwire ko Kabuga Felicien ku nshuro ya mbere nyuma y'iminsi itatu atawe muri yombi yitabye ubushinjacyaha bw'i Paris kugira ngo rero aha twibazo aho yatawe rero muri yombi na polisi Gatonga rero yagezejwe imbere y'ubutabera acungiwe umutekano ku rwego rukomeye cyane. Rero uyu mugabo wari umaze imyaka 26 ashakishwa n'ubutabera yajyanywe imbere y'ubushinjacyaha ari mu modoka zitangaje cyane. Rero kuri gahunda niko byari biteganyijwe ko kuri uyu wa kabiri yitaba ubushinjacyaha bw'i Paris akabazwa rero mbere yuko yoherezwa mu rukiko rw'i Paris. Rero amakuru yageze mu bitangazamakuru bitandukanye no rero Kabuga azagaragara bwa mbere imbere y'urukiko ku manwa yo ku wa gatatu ku isaha ya saa 8 mu gihe rero uruhande rwe rwurerwa rwaba rusabye guhabwa igihe cyo kwiregura. Kabuga rero yazajya imbere y'urukiko tariki ya 27 Gicurasi. Rero yitabye rero ubushinjacyaha ku manwa yo kuri uyu wa kabiri avanywe rero muri gereza ya La Santé aho afungiwe. Rero umushinjacyaha rero yamumenyesheje ibijyanye n'impapuro zimuta muri yombi zatanzwe rero n'urwego rwasinyeho urukiko mpuzamahanga mpanabyaha. Hagati rero urukiko rugomba kumenyesha rero ibyo arerwa kirego rero gashyikirizwa abacamanza bakagikurikirana mu gihe kitarenze rero iminsi 8 muri rusange. Kabuga rero Felicien y'imyaka 84 hafatwa rero nk'uwabaye umuterankunga ukomeye wa jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994 aho rero mu gushyingo mu mwaka w'1993 icyo gihe rero sosiyete ye ya Kabuga yinjije rero mu gihugu toni 25 z'imihoro ivuye mu Bushinwa. Nyuma rero muri Werurwe mu mwaka w'1994 agura indi mihoro ibihumbi 50 n'intwaro zakoreshejwe mu kwica abatutsi muri jenoside yakorewe abatutsi. Rero uretse ibyo ashinzwa ko ari umwe mu banyamigabane bashinze radio RTL yagize uruhare rukomeye mu kubiba urwango mu bene gihugu muri rusange. Rero umunyamategeko w'umufaransa Emmanuel Artiti niwe rero umwe mu bagize mu bunganizi ba Kabuga Felicien. Uyu turamwibuka cyane, ni umunyamategeko umaze igihe muri uyu mwuga kuko yunganiye bitarora Bagibo wahoze ari perezida wa Cote d'Ivoire. Icyo gihe rero yaje kugirwa umwere ku byaha by'intambara ye ari akurikiranyweho. Rero Gatonga Kabuga Felicien ubwo yagejejwe imbere y'ubushinjacyaha ubwo ku munsi w'ejo tuzagenda dukurikirana urubanza rwe turebe uko byifashe. Gatonga rero ujye ukora subscribe kuri YouTube kugira ngo ujye umenya uko amakuru azajya agenda akugeraho ya politiki muri rusange.